Salam alaikum kaum panseni, putra ngon putri Bandung merakan lon, kutangon gampong kaum Islami. Salam ulun beri niba mulapun, kisah tujuan ringkasan rawi, kisah tsunami ni bahasa bodon, sabot cobaan yang kana dali, bacut lun saji kisah lun puson. Sabot cobaan yang kana dali, bacut lun saji kisah lun susun. Bauro minggu poh 8 pagi, saboh tragedi cobaan rapun, belum 12 bancer hari, cobaan gebri bumo menghayun. 2000 masa yohlawi, bala Allah beri tsunami gulung, rumongan teka tanle meriti, Bandung dalam kedam melambung, rumongan teka tanle meriti, Bandung dalam kedam melambung. Sungguh bisayang sinan hai aki, manyet meriti lam talo jurong, tetitik manyet tan so paduli, ngon nafsi pesiblah untung. Mepluhori bedro manyet tsunami, tan le famili kiban geranggong, yang tan le ayah sedehan sakri, kiban kebayi poma yang tanggung, yang tan le ayah sedehan sakri, kiban kebayi poma yang tanggung. Anak yatim gasingan fakir, so kepaduli selain karung, sedengan tamu mebagodali, anso kaji hana patulung. Anak mitaya lempah sedehi, rata diungki sedot lam gampong, ladum le ura baro dehani, manyet dalam kabeh dum kumbong, ladum le ura baro dehani, manyet dalam kabeh dum kumbong. Kali mengladon masa tsunami, saboh tragedi niba aketon, donya ka akelah hidup dali, cobaan gebi ka oleh Rabbun. Mungkin sekilas kisah lon saji,
kasib lunarawi ono bersambung mepat nasalah meah benebri mebek necaci dengan nesinggung mepat nasalah meah benebri mebek necaci dengan nesinggung.